Asık Taygadan'ı gösterip koytarıda. Teң тайлаша келген жаштык жалындаган жаш жуурурч кетти, улак стартка ташталды. Oyundun 10. minutası, ikinci tayım esep sandары. Oyundun бүтөрүнө 40 секунда бар. Niye götürdün? Gittin. 30 sekunda. Barası Galik. Kambara Sığaliyev астындағы ызғар деген арғымақ менен азыр Тайгазанды көздөй чуу коюп бара жаткан мезгил. Камбардын астындағы көк ат Жунусулу Колебай келген. Тилек бара жатат. Тилек азыр бирден гана тош бериш керек. Тайгазан ачып бериш керек Тилекке. Тилекке Тайгазанды ачып бериш керек. Топчу бирок 2-жыл Хидиктер құрама командасы бара келди. Берди мынакей Жаку. Шайлообеков жакшылык астындағы Дуйка деген аргымак менен азыр Тайгазанды көздөй бара жаткан Жаку. Емерип аткан Жаку. Тайгазанды камалап аткан Жаку. Өнөктөштөрүнөн жардам сурап аткан Жаку.